tubaye ikaze ndetse tubifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kuryoherwa n'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho buri munsi ko bwije nuko bukenyita nyawe Lamberto reka nkubwire ngo uri umuntu wa danger umuntu w'ingenzi cyane kuba warese mu kujukurikira amakuru yacu ndetse n'ibiganiro tugenda tukugezaho buri munsi ko bwije nuko bukeye kura subscribe kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 ndetse nawe wayikoze uri umuntu ukomeye cyane mu muryango mugari wa Kigali Connect. Hanyuma rero kuri ubu ngubu tugiye kuba twagaruka ku nkuru idasanzwe ariko mbere yuko tuyigaruka reka nkubwire ko ushobora kugira uruhare mu biganiro tukugezaho unyuze ku rubuga wa eshatu Kigali Connect.com ukabasha kuwamenya byinshi bigiye bitandukanye ku bigenda bivugirwa hano ku isi, amakuru agenda avugwa muri siporo, ubuzima, politike, imyidagaduro muri rusange ndetse n'ubuzima n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Amakuru yose ushobora kuyabona kuri website ya wa eshatu Kigali Connect.com. Tukubwira ko tuba turi kumwe kandi na Davena Garden aho bagufasha muri services zigiye zitandukanye, bagutiza sare ndetse wifuza kubaka ubwoko bwa tent ushaka barabigufasha byose kandi neza cyane. Hanyuma rero tugiye kuba twagaruka ku nkuru idasanzwe, inkuru iri kuvugwa cyane hano mu karere ariko nanone turi kwibanda ku nkuru iri kuvugwa muri Tanzania ku bijyanye n'impunzi ziriyo. Ese ubuzima bwabo bumeze gute, byifashe gute, nibyo tugiye kuba twagarukaho ariko nanone twifashishe ijambo rya nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi tubashe kuba twamenya byinshi bigiye bitandukanye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagaragaje ubushake bwo gutahura impunzi z'abarundi ziri mu bihugu bitandukanye, avuga ko amahoro n'umutekano byagarutse mu gihugu kandi ko leta yiteguye kuzakira abifuza gutaha. Mu ijambo rye yavuze ko kuva muri Nyakanga 2020 impunzi zirenga ibihumbi 75 zagarutse ku bushake bwazo ndetse n'izindi zirenga ibihumbi 50 zagarutse zitanyuze mu nzira zashyizweho n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR. Hanyuma rero leta y'u Burundi yagaragaje impungenge ku muvuduko muke w'itahuka ry'impunzi ziri mu gihugu cya Tanzania, aho abategetsi bayo bavuga ko igihugu cyagaruye umutekano bityo impunzi zikwiye gutaha zikagira uruhare ku butaka bw'igihugu. Mu mwaka wa 2024 muri gahunda yari igamije gutahura impunzi zigera ku bihumbi 36 haje gutaha izigera ku bihumbi 13,495 gusa. Mu rwego rwo koroshya itahuka ry'impunzi, leta y'u Burundi, ya Tanzania ndetse na UNHCR bemeranyije gukomeza ubufatanye mu kugarura impunzi ku bushake bwazo no kubafasha gusubira mu buzima busanzwe. Ibi byemejwe mu nama ya 25 y'akanama k'impande 3 ishinzwe itahuka ry'impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania. Hanyuma nubwo leta y'u Burundi isaba impunzi gutaha, hari impungenge z'uko bamwe mu bashatse gutaha baturutse mu Rwanda bangiwe kwinjira mu gihugu cyane cyane mu gihe imipaka yari ifunze, cyane ko kugeza ubu ngubu imipaka ihuza Burundi n'u Rwanda igifunze. Bamwe muri bo basabye ubuhungiro mu Rwanda nyuma yo kwangirwa kwambuka. Hanyuma mu gihe leta y'u Burundi ivuga ko yiteguye kwakira impunzi, ni ngombwa ko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo impunzi zitahuke zizeye umutekano n'uburenganzira bwazo. Ibi bizafasha mu kubaka igihugu kirimo amahoro arambye no kunga ubumwe bw'abaturage. Ikimenyetso cyaje umugambi wa FDD
dufatane mu ndabageni akaririmbo k'abasekuru bacu baguye ku rugamba andi makuru ari kuvugwa cyane mu Burundi na makuru avuga ko muri iki gihugu bari gukoresha abana mu bikorwa byo kwiyamamaza kandi bibirengaho amategeko mpuzamahanga agenga uburenganzira bw'abana. Muri ibi bihe rero igihugu cy'u Burundi kiri mu matora ajyanye n'abasenateri, abadepite ndetse n'inzego zibanze bari gukoresha cyane abana mu bikorwa byo kwiyamamaza, aho babambika imyenda y'amashyaka ari kwiyamamaza kandi ari ibintu bihabanye n'amategeko mpuzamahanga nka guidelines on children's rights during election periods yashyizweho n'inama z'abahanga mu burenganzira bw'umwana muri Afurika, asaba ko abana batagomba gukoreshwa mu bikorwa bya politike cyane cyane mu gihe cy'amatora. Izi ngamba zigamije kurinda abana mu bihe by'amatora no kubahiriza uburenganzira bwabo. Birumvikana ko umwana ntabwo aba afite ubushobozi bwo kumenya ni ibiki birimo birajya mbere, ibyo turimo ni ibiki. Gukoresha abana mu bikorwa bya politike bigira ingaruka mbi ku burenganzira bwabo, harimo no kubangamira uburenganzira bwabo bwo kwiga, gukina no kugira ubuzima bwiza. Ibi bikorwa birengaho amategeko mpuzamahanga agenga uburenganzira bw'abana. Birakenewe ko ibihugu byose byubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga uburenganzira bw'abana, byirinda gukoresha abana mu bijyanye n'amatora cyangwa se mu bintu bya politike. Ibi bizatuma abana babona uburenganzira bwabo bwo gukura neza no kugira ejo hazaza heza. Twihuse rero mu yandi makuru avuga ko Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo DRC ari mu biganiro mu mujyi wa Goma uri mu maboko y'inyeshyamba za M23. Ibi biganiro byabaye nyuma y'uko Sena ya DRC Congo imwambuye ubudahangarwa yari afite nk'umusenateri ubuzima bwe bwose kugira ngo akurikiranweho ibyaha birimo ubugambanyi, ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu ndetse no gushyigikira inyeshyamba za M23. Hanyuma Kabila yagaragaye bwa mbere mu ruhame ku ya 29 Gicurasi 2025 ahura n'abayobozi b'amadini muri Goma, aho yagaragaje ubushake bwo gutanga umusanzu mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa DRC Congo. Nubwo guverinoma ya Perezida Felix Tshisekedi imushinja gufatanya n'inyeshyamba za M23 ndetse na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu kugerageza gubanganya ngo ubutegetsi buriho mu gihugu cya DRC Congo, Kabila we arabihakana avuga ko ari ibirego bya politike bigamije kumucecekesha. Hanyuma rero iyi myitwarire ya Joseph Kabila ikaba yateje impaka zikomeye mu gihugu, aho bamwe babona ko ashaka kuba umuhuza mu biganiro by'amahoro mu gihe abandi bamushinja kugerageza gusubiza ubutegetsi mu biganza bye. Hanyuma rero guverinoma ya DRC Congo yateye icyizere ibiganiro by'amahoro bikomeje kubera Doha, ariko igaragaza impungenge ko ibikorwa bya Kabila bishobora kubangamira uwo murongo. Kugeza ubu Kabila ntaratangaza igihe azamara mu duce turi kugenzurwa na M23, ariko ibikorwa bikomeje gukurikirwa n'impande zitandukanye, harimo n'abahuza mpuzamahanga bagerageza gukemura ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa DRC Congo. Reka tubashimire ko mukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi. Ngiye mu bana nitwa Nyawe Lamberto. Turabashimiye. Ushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, X yahoze yitwa Twitter, hose ni Kigali Connect, ugakora follow ukajya umenya amakuru y'ibibera hirya no hino ku isi. Kandi ushobora kudukurikira unyuze ku rubuga wa3.kigaliconnect.com ukabasha kuhamenya byinshi bigiye bitandukanye mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ciao ciao, hasta la vista, Imana ibarinde.